Na najua kuna wageni wengi ambao wamefika hapa. Intutwaicha asili tukolia lero. Onye mweigwano musike chairman akwana. Yakwana na tuwabire togo tuwale problem. Asense meye. Asenye nchiyo boibi. We kahawa. Hiyo ndio sababu tuko hapa. Asenye nchotua ruete ira na goikato make sure abaskari balia bagwanda go chunge bimeli byeito bachira otu ruete ira na ntuba gachire nyombe imwaro rere gaiga. At least now we can take abantu basiria magimavo ase compound ye asenye nchobole ndwe kawa ayina mayo senama naende tuwatebi kutoeto kichibesa ile tobe office elinde yebe a fully fledged police post. Tufanye hivyo ama tusifanye hivyo? Naende tugie njera tugitega agutira. Teko mobya. Ine ire twarure ga sorwaki. Elinde asaya none kana bantu bago itene na asaka rekana agia kabisa. Kwanya rona baskali bali bago chani family chabo mbuya bago ikaranza. Iteko baboyo. Naende mwigo mugambi mbati. Igate bano naende ga litivo astu agati nyumba cy'abaskali. To make sure estima yabekiro no mongino lyokuwa stima te yoga anka. Tufuatilie tuhakikishe ya kwamba stima inafanya nini? Inawekwa. Alia setara abekwe koreki. Hivyo nere sababu tuwaicha. Sababu ende ya kabere. Otuwaicha asenge njona mwaigwo moskolio teneta ba muraba ke youth. A program there was a finance chifu asanjire tubwate chia youth chia uwezo fund. Tubwate youth fund. Tubwate women enterprise fund. Naende tubwate uwezo fund. Omuntu bwo mwaeli okuru chibese ichyo no Moscow ngoro ku Charles Mongale geni. It was 18 million. Lakini bali bonse bachietwe. Wakaraneza watu waetu wakaenda na chirochi. So mbachi tikoirani. Ele wenda ko revolving fund. So tuenda to ikaransa ne board ya uwezo fund tukabebelelina se constituency yetu ya North Mugrango. Ntubu achive se ichio bagancha batoenke ilinde twanze. No eno go chole committee ntochi yete go chora ntu achole lakini bantabu bakabagazete last time ina lenge ime etamu etokarua. Lakini bakaramba bwati gasi baja wakora kiara kuna pesa. Lakini we are so happy to our government kiagera through the government whether I say a body yo ntuwa tuchibesa to wenda ko ebiombe aina mayo sinama so that almost go yote na oteba no correct steve ebiombe to ikaranse bwango to ndurge certificate chibesa banon chiro lerongo lutoli check to 20 different groups. 20. Elinde bachibansi kwenye wakora businesses wakole biashara ilibata ito wakora elinde nende bakwirani baru nende bakwirani bako graduate ko askirito ko ba tujimenta go chigoro a limit ye cover 1 million per group or 600 per group. In some constituencies, a program we has been running. Asoka na abantu bagwira ni chibesa. Aina mayo sana mo. Naende tuachora na chicheki gitugo chirweraga umwagamu. Elinde kero montama na chicheki yagore chiasoki. Naende tomanya na chibesa nchiro. Serikali ya Kenya kwanza. Serikali ya rali. Ya bekiro elinda abantu betu banyoro bokonyeka. Hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa. Siasa bono igato gwete gukora no murembe osabe oege elinde opaswedi abantu bakoye aina mayo zina mabe mangana yabuke bagwa mangana aliyokora abantu atutaki. Kabla sijaita wageni ambao wamekuja hapa na very serious business abana mbale abasubate basirete korunyamusi osekorubo keira 4. That's the information tumepewa hapa. Na imekuwa reported watoto wasichana ambao wamepotea kutoka manyumba zao na tunajua kuna mahali wameenda wakawekwa. Ndio nini? Na geko era mwingi wetu wote bana watoto ambao
ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ondebwezi ukabagajete usino mumura usino mugaka. Tunaomba watoto warudishwe elinde baira na sabe buri babo. Ndego naina kere gote bukanabuna abana abake abasinini amatunda amalere tutagwa ndikobeka sinyomba chitu yoko berororo keruma itana no muiboli. Mheshimiwa Jerusha, Mheshimiwa Doris, tunakuombea mema, we wish you all the best, kwa sababu najua wako na shughuli. Wataendu cheki ichioka hizo checks kwa kina mama, then after that nifungue hawa wageni ambao wamefika watusalimie, tuwapatie ruhusa waende zao. Ataka mama ya abasike bali mole gorogorali ne abantu mbale babwatenda mwamu enda mwamu egotoko gana bakonya togotuma mbibanyu bamagoso. You see yandara batebe basika mole gaiga ega simu angete yongo kora kwa ni abayenyi nende karona kaniru mbobe na inje ko tsuneleke umbu kosembo bejerusha karaka ndo na chaga ndo bazini nigeri ndoba koseba no mote to ando chigote romo gasto na chisaga so ekaro wasangiria abantu bamintu tumete nambo bwato bokon abande bali no ne sukale ko machiko ba kon ora maiso nyala mwaso ka ko nyomba no na bana banyo le dirika iri obo maana wasono bolu ekero wano nko banki abande bakwigwera bobe ote nimbana chibese ane nko ba nkia abantu bakwigwera bobe. So kwa hivyo tubwate gento gesindiga ngo batigere geisa inikere gento ekero wasangiria abantu bamintu tumete nambo bwato bokon abande bali no ne sukale ko machiko ba kon ora maiso nyala mwaso ka ko nyomba no na bana banyo le dirika iri obo maana wasono bolu ekero wano nko banki abande bakwigwera bobe ote nimbana chibese ane nko ba nkia abantu bakwigwera bobe. So kwa hivyo tubwate gento gesindiga ngo batigere geisa inikere gento ekero wasangiria abantu bamintu tumete nambo bwato bokon abande bali no ne sukale ko machiko ba kon ora maiso nyala mwaso ka ko nyomba no na bana banyo le dirika iri obo maana wasono bolu ekero wano nko banki abande bakwigwera bobe ote nimbana chibese ane nko ba nkia abantu bakwigwera bobe. So kwa hivyo tubwate gento gesindiga ngo batigere geisa inikere gento